Kalkalava mai lau Samoa Entertainment TV. Mai pia. Ai otatu tumu le ne yaso usi mai fafonga. Au ta pena le tu malo vai maunga tolu le na whainga palo tala ititi. E sa ili se whai pule mo le no fo le tu malo wa wanoa. Ina watu malo le sunga tapunu uniko li hang. Ai wa watu ai nei le ofisa loia le sa polu loa. Se tusi fautua i le tasi o sui sa tau mawhai e tau wā mai le nofoa. Le sunga tupuola Teresa Finau. O le tusi le ae pe ona iail tātou kopi. Wa watu ai o se fautua ngā loa ia whaal tu la fono mua mua. Mo le fionga Finau e ta watu iai. O le soli tu la fono le whai o ni whaupunga ma le anganga e wha le angai. Le ingoa le lei o leisi tangata e au noa mani mōli mau. Pe o ni tala whaalongo. O whautua i nai Miss Finau e ta ofi loa. Le toe whai o nisi whaamtalanga tau whai whaaluma luma. Fasanga ile sunga ve atawia fatasi pule ya tau mangiangi ale ai o leisi la asanga o le tangi fa altula fono fasanga ya te ia o le tu malo vai maunga tolu o lo fanga solo ya la to le stala mo le palo tala ititi e ta punia ile asolusul fito ya anuali mo se te mile tu maula la to lola ai o le masino februari le sa ili ai se fai pule fou o le fo itu malo. Ele i whai lava ni mōli a ngā leo whasanga le tamaita i Samoa le na tamu whai e sola i Australia le vale le malo fiti le Fiji Airways. Ta ua le sunga le komsino leo papali i Mona Lisa Keti. I le whatal noanga matustala e umalola lātou suesuenga o lo whaia. O na avatulo leo sa lātou whaamtalanga le ofisa o le loia Silia le malo Samoa. Mō sa lātou whinangalo whaale tu la fono i le nāmata upu. Peita i ele toi alu i seisia tunu ulea tamaita i mō le teiminei. O le masina taluai na amatai suesuenga mtanga rengo leo. E va ili pena whapefe ona sao atu. Tamaitai Samoa lea ili office of mlanga inga i Faleolo. Ma puipui inga malu o le malaiva lele whaalevao malo i Faleolo. Malu atu i lungo le Fiji Airways. Lafi to tonu le Faleui o le vaalele mau o tua i fiti. O lea whaale tonu na tupu lea solua ono te sema lua o lua. E mau atu le uwhainga renga le vaalele tamaitai o moe mai le Faleui. I le taimi uo o le vaa i fiti. Ma le wha moe moe. E pu e le vaa lele alua i Australia. E au noa mani pepa malanga. Ai o lana tala o ia o le sitiseni Australia. E pe on ta uol komsina. Au apa au longo i tino Filipo ina uol tātou fisilingia. Na mawane i fiti e le aise wha maoninga e tangata anu Australia. Na mawane i fiti e le aise wha maoninga o se tangata anu Australia le atamaitai. Ma toe wha fo i mai ai lava i Samoa. Ma whai ai loa so enga al pulenga eo o mai nei, e le ai lava se tau nuunga ua maua. Ai o ta ua le sunga ua pa awe, iai tu la fono wha alvao malo ua solia, e lea tamaita i mai ono whai iai mo lianga pe a uma so enga o whai nei. Ai ua au mai ai ma le tapu, e le to e whaatanga, ona tu vai lunga o se vaalele a le Fiji Airways. O lo va ai al to uluwa va o ti munga i le so pe tai, o le tai ao i le fitu, taunu wai le meli la upase se mua o le neitau sanga le Celebrity Eclipse. O le vaa lea o au mai al company vaa le PFL, ma e valu i tu la o le a tau la ili tau langa vaa i mata utu. O se awa noa mo lau fai pisinisi e mai se le vaenga o tulisi, fale ainga, fale tali maloma maketi o fuala au. Mai tawina le so o mai lava o meli la upase se, vaa le lua vai aso o ilumanei, ai toi taunu ufo i le si meli, wa mata onto e fo yo tātou a inga mau o asia si mai. Sa whaia so fia mai i Samoa, malanga mai i Maliu, whaalufalenga, ma whaaipoiponga. Peita ina tā ua ile tina ia pi i fui, o ia e nofo mau i New Zealand malona a inga. Ai o tausanga umalawa e o mai ai vanga na aile taimi o tapu o le COVID. Ai o le whaanoanoanga le umi o le taimi nta pena i Samoa mo le vaitau le nei o so fia, ili nga solo mai o tangata. Ai o le tele o mana onga i fale tali malo, sa le mawhai o na whaamaliaina, ai mai se fo i fale ainga, i au nanga whai ngofie e pei o niu, ma vaiti polo, o loa na e sili o na fasilingia e malo a siasi mai fafo, pei tai, sa le mawhai o na maua le tele o taimi, ai o loa e maua lava i Samoa. O nisi tūlanga na sili o na whaanoa noa ele tinalea, o le au nanga i sa vaenga o fale tali malo na nofo ai, ele ngata ile fale tonu o solo ta ele ma folinga o potu ai o fale ta ele po showers o lana tala ele o folinga ia o lo avatu yata
o lo fasala la watu I lunga of sota inga tele vave, ma fa asese na ai lona ia ainga peitai. O le taunu uai o le meli lau pasese I Samoa I fai ungol nei vai aso ngalue, ma le lua vai aso o iluma, e manatu le faltua ia pi, o se fa amanianga I tupe maua, ale au fai pisinisi, Tulimalo, ai o tangata tai to tasti pe o lau fai ta vale lau pasese, au fa fia ma o luanga o silu tatu tunu. O le fai le afiafi, e toi malanga ese toi le meli lau pasese, ma le wafu I mata utu. Ua whaamaunia mai le sui komsina, o le mtanga alwenga o leo leo mfalpuipui le sunga pali I Mona Lisa tia iketi, le whelua inga mtusitala I le solulu. O le vai osone ye 5 mali utunga na li putia mai I le kilisimasi, o le tausanga o mavae. E au fiai ma le mali o stasio tamaita I malo le malo, o lo talia le asolo na tautonga whaapitoa. Sauno pali I le teiminei, o lo whanga solo la vala tau feuta na inga ma le ofiso lo ye sili, mo le toi au maia leo le foma I whaia tautonga, o le tamaita I leo ya mele sengi solo la pana. E pe ona li putia o le tamaita I leo le na maliu mai ya le sa, I le mavea o le sto na ia o luma na I kirisimasi, I le fale o la na uole o molia I whao o le oti, e ala I le la ang malosi. O le aso tolu sifulu le masina le netu la ia I le o molia le whamsinonga mawalunga, e tali I ona molianga. Ai mo isi maliu e pe ona li putia o stay milavo le amtanga o le neto sanga, e taunu umaya I le foma I mai fiti, e whaatino ta o tonga mō nā maliu. Sauno pali o le tausanga le lua o lua e la tau whaamaumaunga. E māua lunga mata uputu ngā e pe o le fasio tangata. Mali liu I ta vale na whaafso ta I atu. Whaatusa I le tausanga I luma atu e na o le tolu. Tuso le fitu se fulu whanau talavau le whaatasia I le so. I le ofiso le sapi tau fusi mo lato porkalame whaaptoa. E au fiaita maite se fulu mai nuu. Samalai ulu fasto uta to amua si umu fangalii lua to anu solo. O le whaamoe ia whaasoa ni o lato sila fia mai le lua tausanga o whaanga o yoinga adwenga I le ate ina o tūpulanga. E pe o le mauai e le tamaititi o le tomai e ala I le o ino awala. E na te whaasoa atuai pu lea lea o lona tangata ia I loa lona tūlanga le vam tangata whaingo fio na maua so tanga maisi ma ia whaia whai unga ma le tatau. Ma ia apelila lua olua tasi ia te sema lua olua lua. Na o oina I nei whaanau I la asanga o le soifua, e pe ona ta ua ilunga e au fiai le te atu I le alu I ta inga mawo, saunga le mu mai so ta inga tele vave ma le te tee I le tau whaamatau. E la tal tolus ful whaanau mai whaalapo tonga I fitu, na awa I umal nei maftanga whaalea o ngai tonu le lua tau sanga watua nai. O le fili mai o talavo se fulu mai na whaalapo tonga I fitu, I le tapu ni aloa I ai o le neipol kala melvai Sene. Le Lessons Learned event o se awa noa sili fo ilea e feilo I ai lato umamasanga whaasoa I sila fia. Whaafta I ai le Prestenio to manga sili New Lina Jang le whalapop tonga le UNICEF ilo lato langolongo ina o le saunga le mu o whanau a Samoa mai sa wanga. Mag Samoa Entertainment TV mas whaapoponga I le aso ataya o le alofo le tua ai whasai foi.